Kinong shong shnong jugi lai kali kishnong bakun thop na kashnong wa jer narpo chirupi bat thang sky kilami puk ha ka step jok ar pusau ta nai lar ar hajar ar pulai pan persha ga jing thmu ban pen long ka ren san pen snow ya ka man upad ba halor ga jing thmu ka company Meghalaya Cement Limited lani ka top sam cement ban pen he ya ka karkhana pen mi dau bilan kipat ba jong kini kishnong kila poi ha kani ka jaka ha ka por khat way ba jing step thick but what happening ka jing jur ka jing pahara ki por pulet kila pen sange jubor ka ni ka jing lang da ka ba pen pran na phang ya ki mi ki shuki ba ki way de ki tiar ki bala pen bet pen biang ha ka ni ka yeng dara Iklim ko apa nyeki? Iklim ko apa pin kumar? Niru ko apa pin kumar? Di kan suku. Ko apa pin dan kadang kom. Confirm this is public hearing. This is public hearing. Huh? No. This is what you are doing. If somebody comes to your house and does that, then This is not a house. so this is somebody's house. No. Huh? This is somebody's house. No. You were given chance to talk. Why don't you talk? Why are you breaking?
go and explain it to them. Don't come here and explain to See, us. your village authorities have given the permission, not me. Not Kong, did SP give permission? Did DC give permission? No, no. Kong, please. According to our tradition, the Rambak Snong or headman can give NOC after taking it to the Dorbar. But this Snong did not take Dorbar, so Okay, that's why. okay. So, vent your anger against Rangba Shanong. Why are you breaking chairs and tables here? Did I do that then? I must have. I'm telling you. See, the destruction of this place with not fit for people to live. We have Sir, complaints. see But that they the don't people, listen. sir. Our That's children why. are suffering too, sir. You are not staying here, sir. You don't know, sir. That's why we are have to suffering, come. sir. We are forced to come here. Only the one who suffers, they will understand. Yes, sir. no, I also stay here. You don't stay here. You stay only one life. All life. Yes, he is not given by the Dorbar. It is given personally by the headman. He was given. Okay, did you talk to her headman? We have already talked. We have already given letter. Respect, sir. Let us handle this situation. It's not given by the We Dorbar. respect you, sir. By Yes, himself. We respect you. Please don't suppress our voice. No, we are not suppressing. You are breaking chairs, breaking pandals. Now you want to burn it also. Sir, we don't want to do that. What is going to do now? No, somebody trying to burn the pandal. You think legal action will not take place? It's okay, sir. Arrest us if you want. No. Arrest, sir. Why Kong, we don't want to arrest anybody. But please stop this public hearing. No, see, you have to Okay, don't understand. delay us here. No, Kong, listen. They violate. The Rambashna violate the tradition. Okay, agree. The district council. Agree. They must take it to the Dorbar Shnong. Okay, so But where is the Dorbar Shnong? We give it alone. This is not his own village, sir, alone. Kong, what was your legal option? You should have approached this. Nagalang jongi kung kinong sinong sesin ni kuwa ya ke sorkar bahkan simkia nagabenta ke ni ke plan external plan jong ke ni ke top sem simen ba ke sorkar kan senyubha ban perkat nagabenta jongi kung kinong sinong ba kan senyubha ban pendu pendam no nagabenta ke ni ke plan kubadang long kebakan selong tinggi kerpat nagaliang UCM ru Chief Minister Godan Burom jong ngikum kinong song jong ke Meghalaya ba unsnyo ba ban pendam no ye geni ka external plan jong geni ka top sem simen ka ban ka baka ka kwa ban pelong biang segawai te nagani kijing kerpat ngangit ba ka sorkar kan sya skor ya kijing kerpat jongi kum kinong song da kata kijing kata ke jongi hakata ka kot ke kia ke sorkar na kerpat sa jisen ke sorkar tos nyoba ban perkat na benta jongi hakata ka imlang ka salang kenang bangila ban im kenang ba ki kon ki ti jongi kinlong ki bakot ki bakia ha ka long ring man ring ke jongki tangki ni ki jing kerpat ku blai sibun ma khana pi le pi MP ni point how ya persa ini public hearing kuning kong to gani i kam kinang chong chnong nado sodri benai march 8000 phao ar kelas meeting yong ki le chnong godaman ka dorbar le chnong godaman ha chnong thangskai hei te thau dadap ye kelam waro dadap ye pembat wa upendam no ye gani ga external plan gi yong ki ko da upmi gi tenete i kam ki yong chong snong i dadap pembat kam te wa dadap pendam ha ke dorbar i resut ma andre ha kini kisni ki wa dang chibada wa kini ki wa chnong yong ki le chnong di sop ki ya gani ka NOC ya gani ga top sem simen wow chnaga wow extend noi ke plan thme ke yong ka hai ni hajan hi
แต่นักเรียนยังอีกำกินองจองชนองประชาอีกระดาวกูประชาอีตัวกจิงตาอีกำกินองจองชนองนาดูกีขนาดตุลงกตะกจิงตานากันนี่ก็ปุ่มแล้วเนี่ยอุสุโพวมีนากันนี่ก็คลิงการนาซีเมนกูวันชักชนองก็ยังอีไรนากันนี่ก็ปุ่มดังวันรายก็ตะกจุดkecitom hagar mesin kamtam hagar ni kejut dahan ma kejut dahan ko mi no news men ya kata mlai di ka kam kinong song snong tel ar paus nem kani ka plan ko dap chonga ndrai ya shai na ba de dep demi de le kaman ndrai ya kini ko daw man i percai ndrai ba san pau pasen ka supo ko do wan hai ni snong yong i ndrai le da shai sa kani yu ko wi to da man ka chis pa persen le da chis pa persen kani ka slupo le ne kani ka pum ko mi no simen kadwan ka jing ta ka double ka jing ta ka i kam kinong song snong to ne te daw i yo ye dai ka te ka jing im ka yong i yo ye dai te ki kjut ki daw mi mestap ma ka wi to ne te daw i percaya ka wo i percaya jing na si ya kani ka plan i nakaliang yung i kam kinong song snong ni ki pai ba i mem jing tv halor kani Ki kita lai snong NOC. ka snong wiser thang sky wa ka chirupi le dili gini ki snong ku bi am lang ku am ktilang ha kani ki company Te kamamut kat ni mot kamaman kat ni ka semen plan de bona ini po kini kita num snong. ha Te le mot kat ni on der por pi mot perca pi mot da bon teli da am lepa ke. ha kata ku sket ta i percai le ba kani ka simen plan ku ra mi kat te le jan palat ko na ka snong yung i ku am tang kilometer to nei te ka jing chak ta de jur palat ko ha i kam kinong song snong hawai jer Te ki jing do nong pi ki snong wa am ki factory ini. To when economic environment. ka jing do nong ta sa to i chibo ni ki jing no nong ka jing ko ki jing khia ka umban kumdi ha ka do ka ler ka ring men sen ni man klip mat kamtam ka ni ka simen ko wadang man ka ni ka simen plan hai ni ma ka ni simen plan hai ni yong ka top sem isi kami yo bi mem ka yi ka supo na yo bi ko jingar tangwa menimit nyaw je sineng tadi yo pi ka tulam ko wahiar cha do chong wajar lada hai tlang lam ada hai tlang yo pi lada wan pi hai tlang yo pi ka yung ka tin yung ko wayang dele ka dap ne te yung isam yung i met de nyam de pengkhot ka di stop suroi ka kan ni ki sulpo gumi ki wayang klingkar simen tas nyau pikat kitu gi slupo gi wan hai tu mem kta ga yi ga jing im yong i kta ga yi ga ko gi kia ga yong i to ne ti daw i percaya To pi kum ke way ni ka Student Union. Ai ke bapin bon Allah kan jing persa kan ba am tarfi ni public hearing. Te nakliang jungi kum ka KSU kum KSU narko circle idan barong kena kawe bal laki pai ba nong susnong jong thai narko kum ni ki yung teli kawe ting sutu ba amdan bala ba ni le bat ni te nang ne skmat ba pai ba kin sutu ba kai ke bajia ya kamarang sorong song pun kena ka than jongi te nang kawe nakliang jungi kesang mangi kesang KSU kawe ki prok seng balang bat pai ba nong susnong jong ni ka than Unlong kawe, kagunu ka kap, kagunu ka bentak bang iki nam ta ka daw ba tu ka. Ai ka daw ba perlong ya pi kisang ban kesan ni kali ka jing ki ni pai ba. Ka daw ka ba khmat bang yu i ba ki ka jing ayo no si na kata ka jing ai jing bit ya ka kene company ban perlong ai kene ka jing pun siang pai ba lang ba ki lap ka bor i ba ki dong song kim ti ai. Kena kata ka daw yu i ba ki yeng ha kalong ring ka paskam ba mengki ni kesang nyolong khmat ban ai ka jing kesan ni ki nak ta ka jing ha ji. Ini apa kita lum senong area ini di bona di semen factory. Te boy step men kawi da kiwi di factory la da am kan ni ka jingmot mo pen expand ni ka ya ka plan yung ki. Te kamon mot pe mot da kita la do persa bi na mon. Ma ini kang manong ring yuklan chwa ya kini yong iswa ya to da man khman im tv ma kwa chwa yuklam ya ni wen ne present tawaka mga jing singaw yuklam ki man bay kam chinong ngi cherpi numu maximum man bay wadap 60 above be him best yung government dan him dia best yung government
Ele salary mle kama government. Ba kami laborers. Mem dawi 10% mem yo laborers ita. Wa emi wada kasan snem. Tang de cara tolop. Udah graduate, hau akan dia cari. Udah lebar lah hau akan dia cari. Teman bromas lah akan dia cari. Tidak akan dipon gidau, dipercaya. Dan pollution le, yo baik bigat, baik keteriam yo, baik katai. Life example ma. Life example. So we'll stand, we'll fight for the right, we'll fight for the people. Thank you. Hayo ito ay yo kami jam kamon yo pi. Imam ni climate yo kami jam ni climate jing jong i. Jing i ta ta ko po yang semen so klika. Kamu environment. Ya kami jam bai kelam. Mo klami pi climate sa ke environment. Kajui pa ni kelam. Cai dah. Dipercaya bahkan po timen po klika. Imam ni je le. Kita kan imam ni kelam tang dipercaya bahal timen po klika. Bagi kan di itu ada rinsen ni rinsen. Rinsen ni dari air bukai. Bagi area sini dulu iktoi boy. Iwa dia sa company. Ha ikinang kong hi ngan liang yang cerpi ma. Yen liang yang sang cerpi. Percaya ane public hearing. Wa nangkong hi wa orang bak senang NOC claim jintip yang senang. Nalori tiawan hi la arp house nem emo company hani wa am minang sang senang ari jimtoi. Du ad istip simen selayung le tole. Di cere, di kerja, dayo uktif simen. Awak aran hi, aran perkari lu ada betin yang ihi, perkari ada betin ikon ni nat yang i, menret future yang ki. Cunu ule laki lakane, dikelui kitab di lomi wa ada selian lut orang company. Nanti dah ingin percaya, waduh iki ikan le, inang sang senang wa em hani serpi, arbem lu aki apa company. Iki tang ad iki i, awak kong hikuai, wa inong sang senang apa elakang i. Wa berpas graduate noi kedan pas to uyo irung kam hani klem ikendan ite to main point yang i am inang samslang wa iki ikan ro ada dia sa company de telut wa iki hani ia to i mi bam duki he im duti i he spahi i ramba senang i wa simet wo yo ya baro i hajar i ba yang senang i ari dia jauh yang percaya ne public hearing. Jadi no ang iila ni bahagi percaya ni mentah ni company wada mut lelawri gitu dem. Di lam ye deu cha. Cha dulu het senang la NOC klam dia tip lagi. Ni teret ke dem la mid step yo iki di kon yang ila kan no de cha gi tajing gitu gi ring mesin nadang sedang ikujul lawat de yo. Ni bah kaman kata company kami ko i kata kajing tu mayada gua peka lalu atulah art house nem wa man lalu art house nem deman de em ngat ni company ni mut kata bahari mi go i kata jing yada gua pura wat dah do kata la tele jauh la u e biang so kata thambe gwi ka manuman ya ka mesti man gwi hapar khadi makat doi mentah yang i hapar khadi kon yang i ga lawai yang kon yang i kam do in gi hawa ikan ni caktai hakim mesti gwi kam do caktai gar chai habun ki he yang i di ni ki wa te ki wa da chat het ang ba ki wa da chat het ang ni hawa da ya pi da pi atdem da ya pi ai krum ni pne to hawa 100% da ya chwai ga atdem next plus ga te udang thamme yo 100% la 6% ni kaman wi me perkat jingai ye te da i wan ni to percaya ga public hearing de men ta wa i da changing ai ndai ki wan nang chat het kim perkat gi i wa wak sam chiliang amma kan te perkat gi jing mata yang ki senen to semen ha mite da da ti kan no sile klan ti menjur lang te iwan hini man katam wi wura ini wan ye percaya